Ko mak berejama ki di makun raya, dia tu na yolo imata. Si lempu mi. Si disapion roy tapi monritang nga imange. Dia nama riolo. Si lempu mi. Jadi ko misalnya taluki mak berejama, tapon ritang nga imange. Tapi dia na yolo monro si lempu i jamaana. Mak munna. Ya ko arone namo si pak dua mi tatati si sela. Yolo imanna. Tapahan itu? Iya. Iya si lempu ki ko idi ko makun raya. Iya. Kalau jadi imam aja nak kada. Lah yolo ko. Napa kemunrina? Iya. Jadi lurus itu. Kemudian engkau cek perlu tak lebih ngerak bu. Aja tasamang imangeno ko suju. Jangan bersamaan. Letu pi imange yawo kon rasuju na napakino. Yolo kamay tapah na imange. Kang kay mamalolo. Yo poy mata ka malolo. Ya ko tahu mata apa maka Allah lolo letu ni awai di itu namanya mendahului imam. Maka de imam ko tu bahaya to. Napai matula ketitimen re Allah, napai dapat kajaki stanau tunang kan ita yase tato tajang hi. Itu ndak boleh. Nah sabab magai pak berejama ipatokong nyokui dalan naraka ia layolongi imangnya. Jadi pak berejama layjami ngokui lalan na naraka ipatokong itu pak berejama layolongi imanna. Makanya takalen kepu imang. Iya di imange tasalama kangi jamaata. Jadi aja tak kada Allahu Akbar kode teletu yawa. Jadi ko makadaki sami Allahu liman hamidah tokopi napa makada sami Allahu liman hamidah. Nopi yawa melopi letu yawa napa ki makada Allahu Akbar. Jadi usahakan itu liyolo igara kata na kata bereta. Supaya kang kami tu tahu macepak. Angka nape makada Allah penuh ni. Wih, mana kemana tahu maku? Sama na lalu. Iya ro. Angka itu tahu maku tuh. Jadi supaya makadai gurut kali siden ring almarhum kabesa bang kali ngacara mana makada. Iya ko jamaamu melo matoro tahu mega tuh. Madari topi tak kalupa. Jadi iko na imangi maculengi alemu supaya aja na layolok ko makmumu. Apa iya ko imangi matoro iya lena cik dimia toro iya ko jamae makai ga. Nang katau patak kalupang. Ang katau tahu mapat dini tu natato tulina tajam ni pan napi rokok. Itu tahu makai na tu madari liwat lasin dah. Iya, katau tu makai tasuju na nasa menyamas sa dinasa ko cek dek man itu dah. Iya jadi iya na rupa sangangi maka daya di imange nopi takada Allahu Akbar ya tidi mamunge letu pi ulun na imange kolan onra sujuna napakino supaya dene layolong makotoro ko makat dei malempu pi imange napaki menrek dene na layolong ko makitu. Kemudian ia mega salah. Ia ko mak bereselengi lo atau imange ajak lalu tak bereselengi di. Aja tak beresel ko mak beresel lo to imange. Mak beresel pilau abiyo napaki mak beresel lo atau kapan mas samangi mak beresel lo atau talayolong itu imangnya sana. Jadi iya mitu nadene layolong imange ko mak beresel nilo abiyo napaki ini mak beresel lo atau. Tapahan ibu di? Ya kok dia tapahan iman rasa gitu. Gitu. Ini untuk makanya majelis taklim memang itu penting bu. Jadi tapahan maka do makiro kaidan. Iya. Jadi apa dua telu tuh hukum oko sampajange memang perlu irisan. Termasuk itu bu. Ya sange masabo narekodeni dapi imange rokok. Pahamnya? Jadi ya kalau tu ki masih rokok ni imange
aja langsung rokok. Kata berek ki jolo. Takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar, napa langsung rokok. Aja tak baca Fatihah. Iya mikode panano ulu na tokon na imange asalayan ni. Salamat ada pimo pimange rokok masamani menre tokong deta sabo. Ya. Jadi ya panaya sama sabo iya tu jamaah na makmunge na rekode na dapi rokok na imange. Tapi aja to si ta langsung tama rokok imange langsung Allahu Akbar. Dia na takbiratul ihram salah gitu. Dia na tamai sampajangnya. Ya tamai bijolo sampajangnya dengan takbiratul ihram napaki langsung rokok. Tapi ya ko sampaki baca Fatihah malas siko silalona morekeng. Napaki kata berek makota perroko imange aja jo taroko idi ta baca Fatihah tapi ta palas sibani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Napaki roko Allahu Akbar. Aja na tatajang ni makada aja na takada. Rokok bana langsung salaman ka waktu tamak baca Fatihah, wat ditabaca tabaca napaki rokok. Itu jadi tapahan itu. Tapi ya kode gawat tu mak baca Fatihah langsung bani takbiratul ihram napa rokok. Maka semangi maka de imange pole rokok na de ta asalaya ngasanna. Itu dua dalilnya. Angka nang kasih di sahabat bu, tapi aja mau takori dia. Nah mak kalasi tu matu tetoga atau kalilian nakedona. Angka sahabat na nabita nasad dingin nabita mas sempajan nih. Mau perih-perih. Nengerangi maka do dia nawat dipalit tema peri-peri ko terlambat. Dia tu nang kai di talari ko terlambat ki. aja talari naten nabita. Natengi. Jadi maka dia ko terlambat ko aja mau lari jalan sebagaimana biasanya. Apa ia tu mau lari na curi ko setan. Dia mulai husu kata dere. Iya. Sebab memang kan begitu. Jadi jalan sebagaimana biasanya. Ya rosaba aja kan ni pas kak dega pintu nah. Tak buka bami makota masih na nabi. Tamai sabak. Pas okui pintu rokok inabita. Oko ni royolo na pintu tama kata bere na perokok. Pura mani rokok na pajoka. Jadi rokok joka rokok malala lakoro kesapel tato masamu. Pura mani mak bere salan nabita. Napa pak itu nabita mukjizatnya, kelebihannya pandangan ke depannya sama dengan ke belakang. Jadi kita lo monrina. Jadi dia nai monri matana Nabi tetapi ini te monri. Makanya itu ketika daksur itu mengikuti Nabi tidak pernah balik. Nasabak naita memang. Jadi ni seru Nabi ta purana mak bersalam makai Nabi tani gaya rona rokok napat joka. Maka dia sabak iya ya Rasulullah mi tahu ka asad di ko masaboka. Nanti nang kakasih terlambat napaku terlambat makai Nabi tadi mudah api sampai jange. Berarti boleh. Tapi aja mau takon Rudi. Maka dah siapa tu teka topa tu sampai jam makalileng. Pada tahu macici itu jadi iya itu. Jadi itu anunya boleh itu boleh. Karena ada yang pernah melakukan. Pada itu masa biasa bu, angka mau biasa runtuk pakai dan saya tidak mengatakan itu salah. Karena memang ada dalil. Iya biasa teh masa ibu lagi kode. Ikode itu. Abu Hurairah mana tuh rubai itu nama rubah. Jadi kau terlambat ki misalnya matanga mas sampaja terlambat. Terpelai kode ya rokok sudah peta tapi pendreka jari makohe. Betongan na dua neraka salah yako. Itu pendreka jari mako tak pernah bala Allahu Akbar. Nabala suju. Jadi angka memang mak baca rokok lena suju nalalungi. Napa nadapi napa masamani mak berselang. Makor pamulana. Tapi Abu Hurairah terlambat lai kode. Uli pendrekan ni jari maka dah salah ya ko dua dena no. Na curi mo ina bita.
Pura mani mak beresalan nabi tanapa makat dek tambai maparotes ya sabak podang nabi takada angka sijek makalelek do. Magi anang ka imon riban inapa na sambungi dena bala yon nak makanya nabi tawe ya tulat di makanja. Sehingga itulah yang berlaku sampai hari ini. Jadi yang kakama tahu teruntuk oleh pangi masampajan na bala ijolo apa asal yang siraka aja takkan ketetaw salah-salah lagi. Angka memang moh tapi makanya nabi tayen na di makanja nareko acuri mangi. Pura pi mak beresal langi mangi law atau law abio napa ko makat de iko male. Iya. Jadi ya mito ko masampajan mangaribi bu na asal yang sirakang. Kas napa sirakat apa matahaya kito? Kako salah yang isi di. Kat duan rakang berarti rakaat kedua napai di sirakat to matahayaki. Jadi aku to makan desi matu to matahayasi. Mbak tanya paca purang. Purai matu itambai cidi matahayasi ki. Kamu kira? Mega tahu salah pahat tuh. Nasangi ko makiro makadaja no matahaya langsung no mala dua. Tidak. Jadi itu tahaya pamula tak dini rekeng. Tapi lolongan ngapalang. Jadi iya ko salah yang ngisi di rakaat kedua matahayaki, atahayaki. Tapi itu sebenarnya tidak terhitung. Tapi lolongan ngapalan. Jadi makan deki matu imange malai rakaat ketiga na imange matahaya situ. Atahaya sikio koro. Napa itu don rakangi di. Akad deh nikmatu malai ci dia ro ketinggalange. Napa siki matahaya pacapurang. Jadi telun rakayun rui matahaya. Aja tak ada kapetu tahaya. De makotiha itu. Jadi makoroi ya ko tadapi kenro tadapi sampajange mesti takbiratul ihram mana jolo. Suju imange tadapi maka daw suju itatam masih tatato ko sape takbiratul ihram ki jolo napa no suju. Makotiha. Jadi tetap itu dibuka takbiratul ihram. Nah, kemudian ya namanya ganakan nama kunraya. Kamu wita tahu panrita de napalaba tapi ya ko Syafi'i tidak boleh. Ya mega. Ya sadange. Sadan nama kunraya. Itu bukan wajahun. Iya, termasuk aurat. Jadi ya ko masali sapa ki nagangtok ko along we batal di sampajange. Ko Syafi'i. Iya. Makanya upasang ibu komeki amang angkat tu salisa pa pole Malaysia. Ya pakai ko engka ko pada kare-kare nagat tamen re loko sadana. Engka itu matak engka mento tak jai itu. Ditarik makos. Iya, makiro telih. Nasaba ya sange wajahun iya mi oke capak nasadange iya yawa nasadange loko alonge aurat nih nasaba tanya na wajahun karena sudah masuk leher na iya tanya aurat makun raya itu rupan nami may kanina kena manrasa nih. Iya. Jadi angka tu salisapa tatutu makobo. Angka memang tu angka ikat tamenre lokwe. Iya. Mega tu tahu maka dan apa kali misa di mak baca. Oke, justru itulah yang paling aman. Makanya komeloki aman iro telih. Deto nama soli bu dik. Madimo iya tu bahaya nama kunraya na sabak dua tu alon na si bauluat na. Namo silam pami uluat tapita batal tu sampajata apa iya tu ulu aurat. Jadi iya ro sarak kan kesarak na sampajange agah menutup aurat tatutu aurat iya ko pitai ulu berarti batal makanya ketumakon re masali sahabat pita ko copo-copo luna di nawat ding itu batal ina sabak memang makanya pakai ki palapis lebih aman iyo po bulu-bulu halusu yo ko tanya rambu asanna bulu nih si salah tuh makanya bulu mata bulu aning bulu inga
bulu cepi, ikan bulu mana mi? Tania rambut. Iya ko rambut iya. Iya ko iya halusu iya ko bulu. Dia nama rigaga pita iya roh. Iya minareko palai kong kasali sapa itu ka renda-renda na ya sen kan dulu na min tato padan tena ya mako. Masalah itu. Iya. Jadi perlu ki matika. Perlu ki matika. Jadi ini naro majelis taklim ya na majelis taklim na podang insyaallah. Malomo nih. Jadi tak usahakan menghindari itu. Ya. Kami mato ti balu. Ya. Salisa Malaysia mi ya wasang. Apa rata-rata di Malaysia memang pakai itu karena mazhab Syafi'i. Kau tahu itu di Indonesia maka gaya salisa patah. Iya, mau tingkat-tingkat kena renda-renda. Dia nama rigaga. Iya, dia nama rigaga. Kono lemui laket tamalia ngangi. Dia nama rigaga. Namo 10 tingkat nak kono lemui meli. Iya tak? Iya. Dan tidak masalah bu. Pakailah pakaian yang terbaik ketika mau sholat. Iya. Ang kepesan na guruku ya. Itu di Torikoh. Maka daya nang kataw na pakai mui pakaian na makanja ekome mas sempajang. Denang katu na masusa pakalinon. Yan ang kataw to lilipa lusa na minapake mas sempaja sila da to masapadale itu. Yan na to pada mui itu kalau mak juma na pasangalada. Ajasa lalu ko nak kalau ko mak juma. Ajasa ko. Kode mo ajasa ali pakai mo kami na makanja supaya magay madeci ni bijam-bijam. Karena memuliakan hari yang dimuliakan oleh Allah. Iya, jadi maka itu tahu pandai tapa hakiki. Ya kocia ko masus sa pakalinomu de na macipi pakalinomu pakai mo makasingi ko me ko masampaja. Iya. Aja na yang moro dastar ya mo ya susu nga bolo ya mato ya susu. Iya mato ya susu nga pusa ya mato na pakoy ko. Ya manasi na boka ya mato ronon roy. Napa ya mato na pakai lo masampayang aja. Iya, jadi guru tak. Ya itu. Jadi itu kuncinya. Mudah-mudahan itu pesan. Jadi mega tuh wasiat itu. Jadi apalagi makoko kan dia nama mega ni tahu dia nama reji pakaian na to. Iya. Pakaiannya makoko na mo tak dua ni lamari apalagi majelis taklim itu cantik na bobon na ibu-ibu tapi biasa tuh tak lumpuh lami baru basi. Baru baru pu imang baru itu. Iya, napa nih pakai wah masyaallah. Iya. Jadi ya rode enasaraga dia nama rigaga. Iya. Apa enggak tahu tuh medari codok gara-gara saraga. Apalagi tuh ibu-ibu kome foto nasak. Asuko jolo ko dia pada wajah juta, dia pada aja majah kasih nyawana tuh. Iya, ya kong kalian wajah junna kada onri tangga ko iko. Aja tak kada suko jolo iko. Itu biasa tuh kasih gara-gara makor na tersinggung dia nalo pengajian. Iya. Jadi itu kuncinya upasangi banyak hal itu Pak Bu. Kemudian upasatoki hati-hati sekarang itu penyakit ain. Itu penyakit ain no medis. Tanya penyakit doktoro. Namo tacan nerima nak doktoro itu nroi makbura de itu nasautu ko penyakit ain. Itu penyakit poluk ko matay. Ya kung kaaga makanja ita atau katau makanja ini tanatak ko dena matasabbe masih kiri itu sampai biasa ko tahu nama cantik tu maka dah masya Allah Pak Puang Allah Taala maki buai itu maka dah masya Allah aki buah na Puang Allah Taala roto jadi ya kong kata irita nama kanjala dah maka dah ki masya Allah nanya mega tahu mako koi menonton pilih Korea nemu apa ibu-ibu majelis taklim ini kata termasuk apa ibu ketua. Jadi kadang-kala melihat itu anak-anak kita ketika orang melihat di situ jin masuklah penyakit sehingga penyakit itu pada tak tamat-tamangi menderita kejenak bawa makoi desa kedala saga poliwi itu ain. Pak Burana tuh dua di ru'yah. Tapi angka tahu ru'yah dia namanya sauko ain.
Iya kotis semui maka da gara-gara iya nakan nai ain tasuri mak jenne iya rotawe napa tasuro dio talai wai jenne na si bawe dio na tabolorang ilakka na iya rotau nakan nai ain yaitu Pak Burana. Itu disiramkan punggungnya sesa wai jenne na si bawe dio na. Ya miko deni ris sama kada iya gena sabari nakan nai ain deni satu yo pukul ris samoi manyamang isuro bami dior mak jene napa dio nialo wai na yero wai sesa dio nanapai bolor lekak ne roto nakan nai ain paja nih itu Pak Burana atau di ru'yah tapi tidak semua bisa di ru'yah angka kui ru'yah berulang-ulang paja jolo napa rewa sih itu berat jadi perlu hati-hati makokoi iya na tu ampai to mata tariolo agi angka tudangi biasa ki kumpura ki mama agasane mapil masari maga tudangi tapang ka hawa biasa tung ka angin matapo macake sadi agay po makadawe nyamak pagah itu ndak boleh karena di situ bisa masuk penyakit itu makanya makadaki alhamdulillah dia natamai gitu jadi dia itu nakar bato materi lo kongka pemali aja mau kada nyamuk peseding itu kan biasa iya tuh tahu kan tinggal ramo pero masih ada itu yang sekarang maka dah iya kong kan kamu tuh cenderangin maka dia kan cenderangin sebenarnya itu ain cenderangin kan itu ain jadi dia itu nanti bawang jadi ketika ada sesuatu itu kita lihat kadang masya Allah kita katakan alhamdulillah kita katakan barakallah kata subhanallah begitu jadi kalimat-kalimat itu supaya kita terhindar na tu ampai kong katau marepa tak kejenna na tu magampan na tamay ini penting sampaikan karena penyakit ini mulai banyak di apa tu ni sa dokter Burawi karena bukan penyakit medis maka da meto na bita na tu ampai wattunna Nabi Zakaria ni kesana Nabi Yakub anaknya melotama itu melalui pintu disuruh melewati beberapa pintu maka aja naci di pintu mundur tama nasaba kamu menggeretak ya anaknya Nabi Yusuf kan jadi maka aja lewat di pintu lain jangan menyatu nanti kau kena ain itu ampamparang gitu ampamparang natama ini lasah itu bahayanya dan ini penyakit banyak akan kena di akhir zaman. Iya. Jadi upasangi yana tu ampai zikiri itu perlu kongka agak-agak supaya tidak terkena penyakit itu menghindari kamu tuh ada zikir yang juga bisa kita amalkan termasuklah kedejakum itu bisa 2 ayat terakhir Quran surat Al-Baqarah amanah Rasul itu juga bisa iya. Kemudian yang terakhir si tanganan nih jadi yang terakhir upasangi angka tu sikiri bu bisa kita amalkan tabace ko puraki masam pejam mengaribi ketelu tanya sikiri tasbih na malaikat tasbihnya malaikat jadi makadai nabi ta nigi baca ya tasbih na malaikat namo pa degan nabusawa ukutasi edosana angkatina dampang pong Allah Ta'ala ya pe kong ka maki buah ya tas salam dena tas susu amala medicin itu kelebihannya jadi tak apalah icet de ero de to nama lampe de to nama puncuk sisan subhanazil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati warruh iya roh jadi taplak nih jadi subhanazil mulki wal malakut subhanazil izzati wal jabarut subhanal hayyil ladzi la yamut subuhun kudusun rabbul malaikati warruh iya. Jadi ini riasat tasbih na malaikat. Jadi subhana zil mulki wal malakut. Subhana zil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Ya.
Insyaallah mudah-mudahan ada yang kita bisa petik. Tapan nenungi pengajian tak bu berapa kali? 1 kali 1 bulan. Iya, namo cica misi ulang. Apa madari itu ko ya to si ko minggu-minggu cina pernah bosak. Iya. Pak makorowita yana pengajian ta usahakan ni pananungan. Mako meto tu samanga ay galau mapengajian katonang kato makuntu si salbellah. Puran di mapanguju na bakitanga. Ang katuto nang kana sa mga alada di panasara namin na juga. Iya, mako may mayasang itapa. Iya ko tako malam-malam may tapa ta tabaca la ilaha illallah. Tapi tapalampiri wi. Aja tak kada la ilaha aja tapalampiri kadaki la ilaha illallah. Iya ko din na rota baca Allah. Allah itu yang menguatkan iman. Yaitu sikiri na ruwe maka di Allah ya ko sikiri sukuna la ilaha illallah tapi tapalampiri aja tak kada la ilaha de kadaki la ilaha illallah. Nah, insyaallah itu jadi du pakabaru tepat dengan itu. Saya kira ya no pengolongan. Itu kami makutana bu. Itu kagak di. Oh iya silakan bu. Terima kasih atas masalah yang mengenai masalah salat sunat. Iya. Ketika kita mau menunggu maghrib dan itu. Iya. Tapi pernah saya dengar juga sebaiknya itu salat sunat dilaksanakan di. Betul ya. Bagaimana nih dengan salat awalin kalau iya. Betul bu. Terus dua masalah maksud tadi itu. Misalnya kalau kita langsung kita sujud, apakah sudah terhitung 1 rakaat atau? Iya betul. Iya. Pertama, iro sampaja sunnae masarolabbi inareko okui boleh ijamah. Masarolabbi. Makanya sholat sunat itu memang kebanyakan dikerjakan di rumah. Jadi yolona loro makanya aku ki boleh kode to nato terlambat masa sampaja loro. Yang kode ni dapi kata berek pamulan na imangi koki boleh jama lo sampaja sunat loro o lalu masih ge jama. Apa ya se iya tu dapi kata berek pamulan na imangi na iya masa sampaja sunat. Jadi namo matangangi mas sampaja sunna bu napai sirakan nakama tawe yakin maka dia udah api matu kata bere pamulan na imangi ko selesai kan sampajaku tapapi soban langsung talukai kata bere tala lepas kita mengambil sab nasabak mage lebih utama mendapati takbir pertamanya imam dibanding dengan sholat sunat kecuali angka 2 sampaja sunat deno disalai namo kama tawe jatuh tasalai kega sampaja sunat subuh si bawa witiri aja terselai. Kemudian iya ko pangkadape ko niya wabin iya ko melo ki jamay awabit ko boleh dia na marigaga tapi iya ko meki pakai mata jawat tu mengaribi tapi kau tu ya tatajati waktu isa ko masigi itu tidak masalah itu justru lebih baik. Nah sabang kahad desa kutsi bahas sih makiro. Yang kedua demetona tareke bu iya tu suju nasabak mapamule rokok kode tadapi rokok salayami meni berarti iya ko suji demetona dibilang tapi iya ko kata bereki langsung tacuri mange suju talolongan ngapalana tapi tidak terhitung. Nah makanya itu aja tak ada utajak banding menrek nama tu taruh ni jolok makan deh na kalau sambung selama sempak mopi tadapi suju kata takbiratul ihram ki napa langsung suju. Jadi ya baca sujud tatalolongan ngapalanna tapi tidak terhitung nanti dia harus diganti itu. Tapahan ibu tuh? Iya. Dia itu nagaga bu. Oh iya dia nagaga. Terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.